Ya podía cinta este día el Consejo tungku hanapin na Consejo Local como el nuevo Indigenous People Mandatory Representative que niya reemplaza con Ismael Musa. Durante el regular session, ya tiene oportunidad si Hanapi para darle su privilege speech que ya concentra na di su plano como el nuevo representante del Indigenous People na Consejo Local. Ya promete este para mira el bien para del Indigenous People community mientras él representa con el mencionado sector. We have three ways of our plan to uplift the plight of the IPs. One, formation of the task group with CSWD to campaign against mendicancy and provide alternative livelihood. Second, work with City Health and NGO for healthy lifestyle of IPs and the alternative medicines. Three, regular meetings of IPs to enhance security, health, and education. Y expresa también gratitud si Hanapi con el magaya suporta con él y cree de su capacidad para queda el IPMR. To thank the members of the GCIPCL for their steadfastness and relentless effort to pursue our struggle to better the image of the IPs and their enduring support for me from the very start up to today. Mientras tanto, y habla el vicealcalde Cesar Iturralde que talli pa siempre el posibilidad que puede pa siempre vira otra vez si Musa na Consejo Local, siendo tiene este pendiente appeal na National Commission on Indigenous People and Bank. El NCIP Oficina Regional pa lang según el que niya decidí acerca el caso de Musa, inuay pa el NCIP and Bank que mas alto kumpara na NCIP Region. Pero mientras está según pendiente el appeal de Musa na NCIP and Bank, kung Hanapi según anay ay conoce el Consejo Local como el IPMR. El NCIP, tablagan kay even though final and executory el de la decision on the issue of the removal of Musa, that is still without prejudice to the appeal of former Councilor Musa with the NCIP and Bank. So while tayo will appeal, we will have to implement and respect order of the NCIP Regional Office, which has recognized Tungku Hanapi as the new IP representative. Según con Iturralde, si cosa man el desisyon del NCIP and Bank ay implementa lang sila con este. Presente también durante el sesión el mga seguidores de Hanapi para darle soporta con el oficial. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.